Tom, aring gisi ku mah urang nyawa rep main kaleder sarua Tom deh tandinya ieu. Rip, suang ulin ka makam benang. Erek nah ulin ka makamna Suang nyangan tali pocong bonaon, Rip. Daripada di dieu cicing bae. dijurigan kenana. Tenang, Rip. Lamun jurigna ngajurigan, kurang suang ajak main TikTok. Dah aing teu kieu Tom. Duh, sia mah. Ai semi ka dinaek nah. Kepo. Rip, kumaha rasaan? Emang nah Isi ku yang digencet. Bisi nggak ada pakarannya. borah apa kerenyot ping aing kalah nyeri. Istighfar semi teh sekolot. Jangan ngedit baik-baik gitu. Rip, hampura anak aing nakal. Heeh, ku aing dampura. Geus beong kongko aing mak balik. Teulaan. Erek nah deui. Aing rek izin, isu kana merantau deui. Atuh rek izin ulah ka aing ka RT ka ditu. Geus kongko aing mak balik. Teulah atuh Rip. Yang terakhiran helaan. Bangin video TikTok duaan jam kenang-kenangan. Suan si Bibi bisa main TikTok? Nggak bisa lah. Her kumaha? Saya masih ting-ting. Dijamin masih ting-ting. Sama sekali Nanya deh Tom, bukan aku syuting. Aing minjem HP-na, Cok. Ting main TikTok. Mau pantes maneh lalaki-lalaki main TikTok. Atuh da aing keder, Cok. Erek main naon deui. Sekali itu menilai es bae baturan semi sebutin. Ting di semi itu kalah perduaan anjing si Marip. Iraha keluar lah ya tadi di kamar. Nyatanya ho ai itu buktina perduaan anjing si Marip. Ada semi cina, dulu jalan cina rek es tadi suka narek makan. Susulan benang Tom. 6. Kemarin mendapatkan goyangan aing Alus Bi. Mantep pokoknya mau goyangan anak. Aing mau terpesona Bi. Herbi deui. Oke Rip. Saya masih ting-ting. Dijamin masih ting-ting. Sama sekali. Ada semi kena. Bertiktokan. Mau pantes maneh kolot-kolot ya ugal-igal baik tiga belut sawah. Balik nih suka depan mangkat. Udah isu kan banget balik ayo nak. Terus meja yang sampai balik lagi seperti. Paksa, Cok. Paksa lu bisa nih kebalik. Ampun we, ampun. Ampun we, ampun. Herbi deui. Ada semi cina. Berbeda cina balik mah. Sama sekali belum. Suri. Ada dia langsung putih baru belok kaget.